U Crnoj Gori Cauchsurfing koristi se pola godine i do sada našu državu posjetilo je 109 Cauchsurfera. Najviše ih je posjetilo Podgoricu, njih 44%. Svi ostali posjetili su primorske gradove. Marija Bekić jedan je od crnogorskih korisnika ove mreže. Kod nje trenutno boravi Ash Dunlop iz Škotske. I've been moving for about 4 years now, like doing different work in different countries and keep moving, mostly in East Asia, but I lived 1 year in Latvia. The reason I visit Montenegro is because I'm interested in the Balkans area anyway. Before I didn't know much about history, about people, about culture, so I think, okay, I'm hitchhiking to Armenia, this is a perfect opportunity to get to know people from this country which I don't know anything about. Perfect language, history, everything. Marija je za Cauchsurfing čula preko prijatelja iz Amerike koji je kao Cauchsurfer proputovao Evropu i ostao u Crnoj Gori. Sada se u taj program uključuje sve više njenih prijatelja. Profil može da otvori svako, ne mora da ima čak ni stan, može da živi u šatoru, zato što postoji opcija na profilu da staviš da nemaš kuću, da nemaš stan, da nemaš couch available, da nemaš couch na raspolaganju, da si na putovanju, nebitno, ali profil postoji i ljudi te mogu pozvati ako imaš, na primjer, opciju coffee or a drink, znači da se možeš s nekim naći na piću, pokazati mu grad, izvesti ga napolje, nebitno šta. Prosto da si zainteresovan samo da provodiš vreme sa tim nekim koji je na putovanju. Cauchsurfing postoji od 2002. godine. Trenutno u svijetu ima više od 1 milion Cauchsurfera. U taj program uključeno je 232 zemlje, a najviše ga koriste mladi između 18 i 24 godine starosti, uglavnom muškarci. Većini Cauchsurfera to iskustvo promijenilo je život. For me, couchsurfing has made a huge difference in my life. I think before couchsurfing, there was not anything which is the same as this. A global network of international friends who you can relate to without even knowing, because you have a common philosophy. Everyone opens their doors for you and you open your doors for someone else. This means you can go to any country, most countries, maybe not any in the world, but most countries, and you can just talk to someone from this country free and open. This is the meaning of couchsurfing for me. Couchsurfing je filozofija, jel? Ne može svako to da radi. Nisu svi ni raspoloženi da to rade, niti mogu svi da razumeju. Baš smo dosta pitanja imale. Ko su ti ljudi koji vam dolaze u kuću, koliko im naplaćujete, koliko ostaju, zašto su tu, ko su oni, otkud oni, kakva je to priča. Znači, ako ti neko takvo pitanje postavi, znači da nije, ako ne razume, ne može ni da se uključi u to. Uprkos imenu, suština Cauchsurfinga nije konformizam. Ne radi se samo o korišćenju besplatnog smještaja širom svijeta. Naprotiv, riječ je o kreiranju boljeg svijeta i upoznavanju novih ljudi.